Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras sa amin papagayam, ibasa ti Proverbio Kapitulo 10, versikulo 22. Riribok ti pataudan ti gura, nga maabungan ti ayat ti amin abiddot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sika ti makagapo, no apay ajak na ituloy ti panagadal ko, Lira. Sika amin tinapanan ti kwarta. Manang Sheila. Di nakawagan iti manang. Gaputa awanan ti kabsat ko. Intanam kon iti lipat. Anya? Di ka man kon gisangit. Gaputa pudno amin nga ibagbaga. Pasensya kan manang. Ngamjak na gayatan tinapasama kanya. Basol mo. Gaputa saan ka nagananag. Mana. Ala, pumanaw kan dito'y. Tadyak kayat ang makikita ta pa na grup-grupam. Kaya't ko kumapay tagpaangin, manang. Iso andi na kumamat papanawon dito. Hay! Kita ka man langan! Talaga at peste kay tibiyag ko! Diyos ko, kaguran ako na yung tikabsat ko. Gaputa siya ti makagapo. No apay a pinagsardengdan a nagadal. Tulungan na ko, ma. Tap na mabalak ti amin nga aramidan na kanyak. Tignayam ko mati puso na, Diyos ko. Tap na maawatan na ti amin. Kat mapunas tigura na kanyak. Lira, anak ko. Tatang. Oh, apay nagsangsangit ka, anak. Awan, tatang. Ibagam kanyak tagpaiso, anak ko. At ka di parikot mo? Awan, tatang. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ko ita. No saan ko mangamin ang nagbalin akastoy. Saan ko nagsardeng ni manang iti panagadal na. Di mon panunutan dayta, anak ko. Agyaman ka kidi, gaputan nakalasat ka iti pagad. Uwan matkit di tatang. Ngam nasakit lang amin a panunutan. Anaputad lang arudan dagiti ito asakak. Kagura nakpay ti kakaisun akabsat ko babae. Agan-anos ka kumaanak ko. Ikararag mo, asapay la kumata maawatan ni manang mo ti amin. Tapno baliwan nan, tinaalas apan nakilangan nagan ka. Kanayon latan na napudot ti ulong. Tungkal agga po kay ti balayo. Kasano? Kat awan pa'y nasaya at amapaspasamak ije balay. Anya? Wen, tunggal sumangpetak ije balay. Nilatan lira ti makikita. Hay, masikuranak amang kikita kan kwa na naka-wheelchair. Si Kamat? Pagsasawam ki din di kapsat mo? Masikuranak nga rod. Si Kaman ti kanayon amang kikita kan kwa na? Saan anagayatan ti kapsat mo tinapasamak kan kwa na? Iso asaan ka kumamata kasta, ah? Andi ngayam ki di. Tapno di na unay rek-rek na anti napagteng na. Jak maaramid day ta, Jomar. Gaputan na sakit tinakam ko kan kwa na. Anya kumangay ti pagsakitan tinagam mo. Gapo nga rod ta pinagsardeng nakni tatang nga agadal. Danapan amin kinilira ti kwarta abus-busek ko mga agadal. Narabaw laang day ta rason. Tapno guraem ti kapsat mo. Umadayo at tatang. Ha? Ay, papanam ka di anak ko. Ada ka di na biro ka mapanggadam. Awan. Kahit sa dino nga ron ti papanam. Oray sa dino ditan ti madanon ko, tatang. Saan na mabalin a pumanaw ka di ti balay? No awan matla ang gaya masnop a papanam. Saan akon nga ubing, tatang? Kabaila akon ti bagik. Amok ter aramida.
Ay na, sa nagaputan na tangan kan kat amumon ter aramida, anak ko. Di ka kumagumurgura. Agan anos ka. Kan agyan ka pa'y laeng diti balay. Kat no adan tumanan ornong ko. Ituloy mo ti agadal. Awan lat amok, tatang. Di ka kumamapukawan iti namnama. Ikararag mo, asapay la kumata na salon at tayo amin. Tapno makatagad tayo. Nang nangruna iti adem. Ay, impalagi piyo manin da alira. Ay na, ibagak maninkan ka, anak ko. Punasem ko man tiguram iti kapsat mo. Kaputa di namat nga rod na gayatan tinagbanagan na. Huston, tatang. Amangan no umatidog manin ti saritaan tayo. Ada nang ijaya iti tulong kanyak tatang, manang Sheila. Anya tulong? Ada ka no organisasyon amang tulong iti kaskada kami. Ay agpaiso ka di anak ko. Uwan tatang, dakkel nga ron ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa may saak kadagiti ipaayanda iti tulong. Kahit, anya kay kano atulong day ta? Tulungan da kano iti panagadal ko tatang. Iso nga agpasentro kayo inton bigat. Tapno kasarita da kayo. Ay, huwin anak ko. Mapanak nga rod inton bigat. Di tayo paluspusan day ta nga oportunidad. Uwan nga rod tatang. O sige, tatang. Mapan kayo. Tapno tulungan da ni Lira. Tapno saan laang agigan dito'y apapakpakan. Manang Sheila. Pasensya kan itinasao ka. Sige, rumwara kon. Sarakak dagiti gagayim ko. Na yan. Talaga asabalin ti kabsat mo, anak ko. Ay, sapay lang ko ma, taan anusam. Uwan tatang. Diyak agsarday amang ikarkararag. Asa apay ko mata makaamiris tumatlaan. Jenny, among ka diti mapan iti syudad? Wan Sheila. Apay ka di? No anya ti ko nam, mapanta. Sigurado ka? Wan. Nauma ako ni balay. Isumit na adya kon makapagtuloy nga agadal. Kat, anya nga ro di aramidin ta ijay? O di agbirok ta iti panggadan ta. Tapno agbiag ta. Ngam narigat ti agsapul iti panggadan ijay, Sheila. Nang runa, ta saan da pa'y mo't analpas ti panagadal ta? Kumpormiditan. Kinapatag adda panggadan ta. Sige, Sheila. Ngam palubusan na kangata ti amam? Ay, sigurado adinak palubusan. Ngam siyak ti matungpal ita. Wano saan? Di saan akong ngagpakpakada. Ay saan Sheila? Agpakada kalata. Tapno di na kanto sapsapulan. Apay nga ipapilit mo ti kayat mo, anak ko. Apay adi ka malaptan nyo, madayaw. Gapot na awan ti mapasama kanyak dito'y tatang. No agigi anak laengan dito'y balay. Anak ko? Isama pa anak ijay syudad. Tabiro kag tigasat ko ijay. Saanen, anak ko. Agtitinulong tayo laengan dito'y balay. Uray, simple ti panagbiag tayo. Basta agdadin na tayo laki, day. Ay natatang, anusan tayo pa'y laang ti agiin na dayo. Kan may sa, nasakit lang tinakam ko amang kitkita iti sitwasyon dito balay. Nang runa no makitkitak dahi ang baligtado. Apay akasta kamutan, anak ko. Saan kamut asigod akasta? Apay akaguram una iti kabsat mo, kat awan mo ti dakes ngay naramid na ken ka. Gaputan na tangken ti ulo na. No kumata saan asimurot iti field trip daidi. Saan kumaakaraman kadagiti nadangran. Iso day jay. Napan amin kan kwa na ti kwarta abus-busat ko mga agadal. Kat nakapagtuloyak kumaan agadal. Kat saan anadadaal amin a plano. Nadisgrasya, ti kabsat mo, anak ko. Di mo kumamot pabasulan Kan maysa, ikagkagumaag ti agurnong. Tapno adara matem to nga agadal.
Apay akasta ka matun. Naimpantigura di ta kaunggam. Ay natatang, awanin panawon ko adumngag kadagiti ibagbagayo. Sige, inakon, tapno jak maladaw. Ay na, nagmayat gayam tibiyag dito'y syudad, Jenny. Uwan nga rod, Sheila. Adayo no ikumpara ijaayan tayo. Una, gaputan no ijay, awan makukwartam, nga uray trabaho ka trabaho. Uwan matkit di kumusta mat nga tanti amam? Ay na, di mon panunutan day jay. Mairwam dan tumot laeng awana. Uwan amang ano nalaos mat tanti danag na. Sana bali tadamot day alira kadwana. Anya? Ay na talaga asaan ang mapunas tigurak kan kwa na, Jenny. Tano saan agapo kan kwa na? Sa anak ko maapim manaw iyabalay. Saan na bali Tako namat nga adayo nasaysaya at di pa nagbiag ditoy. Uwan matkit niya. Talaga nasaysaya at dito'y syudad. Husto day ta na pa nagladladingit yo, tatang. Ay, mailiw ako ni tikapsat mo. Uray siyak nga rod, tatang. Nasaysaya at kuma, no adalat ta dito'y den natayo. Uwan nga rod. Ay na, madalagan ako na yan. Mano natawan na sana nagawawid. Anya nga tan tinapasamak kan ko na. Uwan nga rod, tatang. Di tay mo't amuno sa dino ti ayan na itan. Di tay pay amuno asino dagiti kakadwana. Uwan nga rod. No nagan-anos la kumaditoy. Nalabit, anakaturpos kumaitan na tawan. Uwan nga rod, tatang. Ngam, anya ngay. Inabak mo tim-impanan na agura kanyak. Siyak ti pabasulan na, no apay ang nagsardeng anagadal. Di na nga rod maawatan ti sitwasyon mo. Di ka mapukawan ni tinamnama. Dumteng to ti aldaw, ama kami restumot laeng jay kapsat mo. Agsubli akong ijay lugar tayo, Sheila. Anya, ita ka di pa'y tadakkilan ti masapsapulan ta dito'y. Wala, dakal nga agpaiso. Kaslawan mo't lamabat-bati. Ay, andakan ka, agbati ka pailaang nito'y. Wan, agbati ak Jenny. Ngam pang-asim tadi mo ibagbaga kadatatang no sa dino ti ayan ko. Jak kayat ariribukan dakmanin. Anya? Wan, kan amang numapanak iti sa bali a lugar. Taawatek ti idigyaya da Jones at trabaho. Sigurado ka kada iti dayta, Sheila? Wan, Jenny, sayang matidak ka la sweldo. Narika ti trabaho ijay. Naduma-duma a lugar ti papapanam. Sana bali day tamot ti kayat ko. Tama ka pa siya. Sa bagay mo't kitdi Iso nga agbati ak dito'y, Jenny. Ay na, di tayo napupuutan ti panaglabas ti tawen, anak ko. May sakaitan ni abogado. Uwan nga rod, tatang. Mabalin kon nga ipaay ti serbisyo kadagiti agkasapulan. Uwan nga rod. Ay na, ityak may latawan ti kinaragsak ko ita. Uray siyak, tatang. Dakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Kada kayo, kan kastamat kadagiti organisasyon adi nagsarday anang supsuporta kanya. Tauray awanan dagiti dua sakak. Saan ang nagbalin atubang tapno matunoy ko ti arapaap ko. Uwan nga rod, anak ko. Tano awanda. Ay, nalabit adi ka na bailan na pinagadan. Uwan nga rod, tatang. Ngam, amuyo ka di, tatang. Makarik na aklat ta itiliday. Itilikodan ti kinaragsak ko ita. Apay ka day. Gaputawan ni Manang Sheila. May mayat kumamatlaang no na imatangan na ti baligik. Uwan nga rod. Ang
Orayan ta, adumtang ti aldaw. Nga agsublin tumot laeng iti denata ti kabsat mao. Jaklaim paggarap ang may parit gayam nga agas ti deliver tayo, Jones. Ura siya, Sheila. Impag-arop ko na pasig at di ba? Nagiti deliver tayo. Jak kaya ti may balon. Kanya ti aramidan tayo. Biktima tayo lang. At dapat namnama tayo ang makarwar. Ngam kasano? Di tayo kabaalan na tayo lang. Kasapulan tayo ti abogado. Agpababawi. Ngam naladawan ti amin. Uray siya. Italangan amiris ko dakil kayang pinagkurangan ta. Inpamaysa tayo ti matang tayo ti kwarta. Ket talipatan tayo tinagkamang iti namaswa. Agbalin ko maleksyon tayo ti kada tayo. Sheila. Ay, na yan, tinapagtingtik absat mo. Lira, ay, nagkasang. Uwan nga ron, tatang. Ngam di kay madanagan. Tulungak ni Manang. Tapno masulbar ti kaso da. Ay, no apay nga minasimurot. Iti di na unay am mo. Ay, anya nga ita napasubon. Impagarup da ka no adisente at trabaho ti sineret da. Ngam nagbidot da gayam. Naawis da iti dakkel asweldo, tatang. Ay, Diyos ko. Pakawanem ko mati anak ko. Kastamad tendag iti kakadwana. Isa pala kumata di mo itabaybayan. Ala, huston tatang. Madudog to'y pusok. Tunggal makita kayo amalmalday. Jak na impagarap. Asi kagayam akabsat ko agin urgurak ti makatulong kanya. Di kaagdanag man ang Sheila. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno makaruwar ka dito pagbaludan. Mabayin ako, nay. Gaputawan apulos tinasayang at ngayon pagpakitak idikan ka. Attorney Lira. Manang, pangaasim ta din ako maawagan iti attorney. Sabali ti kayat ko adenggan nga agtaod iti bibig mo. Lira. Kailiw ka una yan, Manang. Kat kailiw kumatan ti panangawag mo kanyak iti ading. Pakawanan na, ading ko. Ti agkabsat, rumbang nga agsinakit kan agtinulong iti rigat man kan namay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Buliser. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.